Nakon što nanesete ovu kremu na vaše ispucale pete, pukotine na petama dugo zarastaju, a koža postaje glatka i njegovana. Danas vam predstavljamo kremu za ispucale pete. Ovo nećete naći ni u jednoj prodavnici. Gruba koža na petama je čest problem. Razlog ove pojave mogu biti nekvalitetne cipele koje ne propuštaju dovoljno vazduha i ne dozvoljavaju koži da diše. Činjenica je da su veći dio godine naša stopala u zatvorenom. Koža radi, pa se znoji, umara, isušuje i na kraju puca. Da biste izbjegli probleme sa očvrslim petama, samo koristite ovaj jednostavan lijek. Sastojci za kremu za ispucale pete. Potrebno vam je 20 grama masti od nevena i 10 grama tečnog vitamina A, odnosno jedna ampula. Temeljno pomiješajte ove sastojke u maloj posudi. To je u stvari sve što vam treba i čudesna krema je spremna. Ako vašim petama treba hitna njega, napravite vitaminsku oluju. Tokom čitave sedmice parite noge svako veče, ostružite kamenom za pete i namažite ovom kremom preko noći, obucite pamučne čarape i pravac u krevet. Poslije ovakvog kursa liječenja, pukotine na petama dugo zarastaju, a koža postaje glatka i njegovana. U budućnosti će biti dovoljno da ovu kremu primijenite samo jedan put sedmično. Obavijestite svoje prijatelje u ovoj čudesnoj kremi, jer su se i oni vjerovatno suočili sa ovim problemom.